Naipon ang labahan ninyo? Oo. Mga tamong pasay ko. May gani, kay mainit yan o. Mawala, kasi malay, malaba ako, bagan nakadagdag pa. Hindi kay pag may labahan, bumaraan sa ano. Kaya ang bus ko, abon yun sa may anong gabi. Kano maano yun, agdas siya sabi, kaya mga labahan. Grabe mo yun, bagan ko adlaw ka lang naglalaba. Balay, nung magparain mo doon. Sabi ni, dada, sa aga ka magkaya pag ano, bagan. Bao, pag may inugulat mo. Pinagidaan. Sabi mo, pintura na naman. Bahala. Tell me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let... Ay, ano na yan? Ay, i-ano mo na niyan? Sisig. Ano ulo? Sisig? Ikaw sunod maalam na din. Bahala ko suwa. Don't wanna let her go. Pag sisig, nanso na nila natin may ladies choice. May destroy. Mayonnaise. Ay, ladies choice mayonnaise. Mayonnaise, suwa. Tapos, Sibuyas bawang. tapos ano, liya. Tapos ano, gamit sa pagpalasa. Maaman lang. Haman! Don't... Thank you for the likes. Good morning. Sir Don, kumusta? Mabuti. Maganda. Amazing. Gorgeous. Sir Ronel! Oh my God! Thank you so much, Ronel! Good morning, Sheryl. And happy one day after your birthday. Thank you, Sir Ronel. Sir Jamie! Sir Jamie, thank you pa. Hey, Dan. Thank you, Sir Jamie. BCD. BCD na. Oh my God, no milk. Ew. Sun painting. Hi, sun painting. Hey, Mike. Why sun painting? Sun painting. Sir Jamie, did you sleep well po? Yes, did sleep well. Rest well. You have a big chocolate cake. Yes. Yummy. Yummy pa. Hey, Jimmy from Mike and God. General Cromwell. Hi, General Cromwell. Cromwell. Hello there. Hi. It looks like you got your beauty sleep. Yeah. Not yet. Comb the hair. Only thank you 40 million in the house. Thank you. Must be nice to be 19 again. Yes. I feel 19 years old. 19. After the boo. They said 40 is a beginning, a new beginning. So I'm 41, so 19 years old. Hello, I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Hi, Rogerio. Well, Tom Mike is here. Yes. It's me, no. I'm alright. Will you marry me? Oh, no, I'm not available. Oh, crap. The bowling man is the house. He's in the house. Thank you po.
Pagpapindita ba gayat dito sa likod ng pali. Minarot ako, grabe na pag sa likod ko nagap. Ay, ma'am. Minarot ako. Ayan. Thank you. Ako na ko, marnaot. Di man ngayon na. Di man? Thank you pa. Nice green. Green. Are you married to white man? Oh, not white, it's a green. Sir Jamie. Behave yourself, Mike. I'm here. Philip Lady Alvarez. How are you doing today? I thought pink Jimmy. Pink. You're a woman, Mike. Honko, honcho. That's good, friend. Maybe my love will come back someday. Thank you, Mike. Hello, Jamie from Sir Fred. William Clark. Hi po. Juan. Juan Antonio. Hula sa bola. Dapat pa rin sa dinara na ni Ate Sheila. Sabi ko sakay. Daraho. Ay, wala. Ha? Parang lagi mabalao. Nalimit siya to. Badi, di ba? Ang sutaan daran. Panos na? Oo. Sabihin mo pa mo. Oo. Talaga. Di na nakataong kaya daghanon man ang kaunong nagpalito. Ang mga bata, ano man. Ano man. Si Karaon kaon man. Nagani kay nagdarasal to na ano. Ihaw na ano. Thank you, Sir Jamie. Thank you po. Thank you po. Thank you, guys. Here comes the troll, they never stop. Yeah, oh my god. Yes, Mike. I don't understand why I have a lots of basher. I'm not famous, I'm not yet. I'm just a simple one. Oh my god. Why I have a haters? Why you don't like me? Why did you hate me? Spread the love. Don't you Spread the love. Damn.
I wanna cry. But I want to cry. I want to dance. I wanna cry but I want to dance. I just dance. Let's Tugilan si dance. Papa yun, Let's nakakarigas na. dance. So, Don't stop. if someone hurt your feeling, just dance. Just dance. Before cry and after cry, just dance. Just dance. Oh my god. Oh, they work at her. Huh? What city? Not heater, Sheryl. Upper birds. Upper birds. Upper birds. My god. I'm not hot. I'm not sexy, I'm thin. Look the yummy. Small. Look at this, so small. Like God. Don't know where I go. Someday. Thank you, Sir Jamie. My God, thank you, Sir Jamie. Maybe my love will come back. Hello, my friend. We definitely you are very hot and sexy. Thank you, Sir Brian. Spread the love. You only love Mike from Joycey. I mean you love each other. Guys. Only love. Ano ba? Joycey. Joycey. I love you. Why? My God, Sir Fred. Only heaven knows. Maybe a hope. Sabi ko magano siya. Man. Dali mo lang punta. Pakasab ko. Oo. Kasi malaba kung ako na ano hapon pagtapos. Kaso silang kasali ni Pipe. Sigang porong mundo. Ay, ano yan, Dan? Oo. Sabi ko, alaman na maghapon na. Rugong pa ang daraga. Ay, medyo, may papunta ko siya. Oo, kay ano, pero okay na maghapon. Ganun tapos niya. Taas-taas na. Oo. Di paras dati pag-abot, bagaan marami. Baga wala pagbabago. Oo, bagaan ano, pag-ansa mo. Di ka man naman. Niyan. Bagaan mga ngalay ka na sa video, pag-alasa. Kulito na pati. Oo. No. Ganon. Where are you from? I'm from Philippines, Sir Steve Moore. Philippines. Thank you, Sir Jamie. Get it right, Fred. South Josie. Sheryl Fred is transgender, Lul. Hi. Hello there, Sheryl. Hi, Sir Ben. I have no love for Mike. Mercado Bomb. Only heaven.
Then next day I'm both. Both. Yes, today I'm a woman, tomorrow man. I like your dancing. Sir Brian. Mercado Bomb. Sorsogon, Bicol Province, Philippines po. I am living in the Philippines. Thank you, Sir Ben. Double tap on screen to like, comment, subscribe, support, and share this channel. Super chat, super sticker, and membership are also available, everyone. Thank you. Thank you po. Viva Company. Viva Company. Fred flips a coin in morning, man or woman today. How is your day going? Going. Oh my God, my calling me. Na? Ang lula, ang pangaran Imelda. Ayun, Imelda Marcos. Pero ang pangaran san mama, Jubel. Joel, ay magayon lang. Jubel. Guardian na lang. Guardian na lang ada. O si ano, mana Imelda. Imelda Marcos. Magno. Marco. Haputong ko yan to si Manay Mapi. Wala pa da kasurat ano nito. Ang guardian. Ano pa? Asawa ni Warren. Asawa ni Warren. Asawa ni Warren. Si Christine. Oh. Nakabutang niya to. Nakabutang niya to doon. Wait lang. Ano? Wait lang. Malapitan. Malapitan? Oo. Malapitan? Oo, malapitan. Nasabi. Yan pa! Sino pa? Support base! O, sa Port B, sino? Ano, inasang kambal? Monty Gabriel! An mama, ano na lang? Ang guardian na lang. Wala naman yung mama, didi. Si Gabriel! O, sino ba ito na ano sa to? Ang guardian sa to dito? Sino ba yan? Ano sa to ni ano? Sino ba itong pangalan sa to? Wait lang, kayo mo doon ko dito sa ano. Tapos may Juan! Isya, ayan! Isya may Canyilas! Okay, wait lang. Tapos birthday! Birthday. Ni Asia? Isya may birthday ng mother or guardian. Sino ba ito na una? Sino ba ito? Si Monte Gabriel. Monty Gabriel! Monty
Oo. Wait lang. Si ano, si Wilma. Wilma na lang. Ang guardian niya si Wilma. Ah. Munte. Ah. Tapos si ano pa? Oh, wait lang. Birthday niya siya. Yes, siya May 30, 2021. Kanya last? Yes, kanya last? Tapos mother. Mother. Yan, magkamangod ba gayon? Sino? Si ano? May kanyos na din eh. Oo, may maano yan. Magkamangod yun. Si, Alam ko na lang. ah, Sige. si Lorraine. Ha? Si Lorraine. Ayun. Lorraine. Magkamangod yun. Okay. Iap. Kamakot mo si Lorraine. Ha? Kamakot niya si Lorraine. Oo, si siya. Tapos tawagan ko muna si Manay Mian. Kung Manay nagto na ano sa to, si ano kung andito sa Karida, ang baby. Ano na ba yung narapat mo? Mga ni, nandito sa pangaran. Na baby. Pero ang pangaran sa papa, kilala ko. Ano naroon? Jesus na dayad ko. Wala pa man dili ha? Paputong ko na si Mana, wala pa. Putong ko si Manay, tawagan ko si Manay Mian. Wala, dili ko pa man binutang, kaya alanganin nga niya ako magbutang. Oo, kay dili naman naroon. Oo, Wala kay, imo dun daw ikuan. Ate Del. kaya na si Ate Del. Wala. Nandito na lahat. Jason Figueroa. Ay, ikaw na lang ang mag-message ka na, Ate Del. Figueroa. Sige. Figueroa. R.A.O.A. Ano na, mother? Adi ko ka ano mamader, kay taga Karido yan. Ay, hindi. Si Mian na lang. Si Mian. Ikaw na lang mano kan manimian. Ikaw na lang, ano? O sige, tawagan ko si manimian. Hindi ko pinapag. Si Mian. Gusto ko rin si Mian. Sige. Okay. Bye. Kaya picture to po. Okay. Bye-bye. Bye. God, wait lang. Wala, kay balukat yan eh. Baka na nila kung Two old friends. Thank you. See you, Fred. Okay, enjoy, guys. See you later. Guys, see you later. Thank you, Sir Fred. Fred, I pass out 9 a.m. here. Get out just before 5 p.m. So you tried calling. Thank you po. Thank you po. You didn't know that Mike. We all been trying to. So you cannot help it. You don't have enough brain to believe. Huh? Fred, you're sick, man. Definitely not. Wait. Oh my God! Sir Fred! Sheryl Fred likes the lollipop. Nah! I see.
You're welcome. Thank you po. Oy, wala si Marina, ano? Ay, may haputon ako. My God. Ay, si Manid na. Ito rito. Ah, sige. Ah, sige. Salamat. Oh, thank you. Thank you. Opo. Ano na ko? Taga. Baka di lang yan. Taga ko ay pa. Bakit ko na kami ni? Bakit na pa kaya niya? Dagdagay. Linong mo yan to. Ayok na ninong mo. Baby, no love break. Sakay na, sakay. Mga pa. Nice. Ay, may haputon ako. Hi, Nanen. Di ko alam kung paano mag-end call. Ikaw na mag-end call. Paano na mag-end?
You are the one. You are the one. Thank you. Hey, hi Bert. Lumetson Marag. Lumetson Marag. Marca the bomb. Ay, mahapot lang ako dito sa sa kamanghod mo sa sa Karyedo. Nagluluto ako. Ay, sorry. Hapotong ko ang pangalan sa asawa sa kamanghod sa mo sa Karyedo. Ang Karyedo. Jana Ros, Barba, Bicol. Barba. Oo. Tapos ano ba ang pangalan sa bibi? Ano rin, ang pangalan yun, di ka duwan tong bata. Si An- si Hercules, Ang bibi. wala. Isang ko, gusto mo? Ah, Baby, i-chat mo na lang. Maski taod-taod na kay busy ka pa. Hoy, congrats! Congrats! Ah, O may nagbalik isang... ano mo nararamdaman? Siyempre, may marites. Hindi, joke lang. Ano lang, tama lang yun. Alagaan mo na. Sabi ko ka rin. Bawal stress. Sa issue, may makanta ako, para kung mga ko magkanto, kaya direct ako, Diri, tama lang yun. Kaya po naman talaga man. Kaya diri ko aram. Unfair ka. Tampo mi. Di ma pwede, kaya ako kung hindi na ako para sa dati na inasabi ko, kaya nagkakawala ako ng bata. Sige, sige. Ganito ba ba? Oo, aram ko naman yan. Bawal stress. Huwag mo na stress. Congrats. Naman ang pagtabuhay ko. Yes. Iwasan na may stress. Congrats. Oo, hayaan mo na yan sila. Ano mo mga negative stickers. Good job! Ne, sa wakas. Diretso na yan. Go. Nakaginano kay pinakanta mo kay sabi ni Choy na sa ako. Sabi ko ito ko. Nagtuno pa nga natin kung pwede makapagpitugan ba ito. Di man, okay lang yan. Saka diri yun, marites-marites lang. Tama lang yan. Asa normal dyan? Magburod. Okay lang yan. Kasi nagpapasukan na ako, gusto lang, gusto lang. Diri para yun sa baby. Ano, nagpaparecord na ako, di lang din sa ato. Nag-private ka? Dire, kaya dati, mga private ako. Yung private ko lang ako sa lere ko. Pagpasukan ko, bakit? Sige. Oo. Pero nakabulan. Secret. Sige, oh my God. Tayo ko pagpabunyat ko. Sige, pa-invite mo ako. Invite mo ako. Oo. Sige. Hindi lang pa. Ay, salamat! Oh my God. Masyado na naman tayo excited. Nanababat. Sige. Oo. Kaya nga, ano ba yan? Sige. Dapat pa lang. Sino yun? Oo. Si Marta. Magayunong ba ito? Sige. Tama.
Oo, sige. O, sige na, kay busy ka na. Salamat. Ano, stay healthy. Oo, matatrabaho na ako. Oo, tama lang yan. Para yun sa bibinan sa imo. Pero maubos ako sa ito kahapon. Oo. Trabaho. Parehas naman. Irog ba na ako sa nagburod mataba? Tama ah. Oo, mataba ako. Chabi-chabi ako sa nang ano. Pagkatapos, mabalik naman sa dati. Pares kita, no? Kung baga ako, magsabi ko na tapos nagpalit na dati. Oo, sige. Sige. Ay, kagayon! Bagay sa imo! Ah! Lang yun! Kaya pa sabi ko, di ko na ikaw na imod. Gulat me. Oo, pwede man ako nagpaparaan, no? Aral na, hindi man ako. Di ba sa ako nalinuwan ko? Oo. O, sige na. Kay busy ka na. O, sige na. God bless. Ako na, sige na, nagtatawa. God bless. Tama yan. Decision mo. Bye-bye. Bye-bye. Text ko na lang ikaw. Ah. Oh my God. What's happening? Brian. Garcia Black. Guys, Mom. Thank you po, Mom. Giovanni. Lucas. Good morning. Good morning po. Time for coffee. Time for coffee. Oh my God. Time for coffee. Where's my coffee? Hello, man. Kevin, God bless you. James Jacob, thank you, Sir James. Thank you po. Good morning. Good morning, Sir Kevin. Don't wanna let her go. Wow. Good morning, Tidang. Hi, Dan. Oh my God. May pa ganun gan. Come here na kay Wawa. Wawa, come here kay Wawa. Kay maiwiwi si Mama.
Nawiwi siya. Si hi madlang people. Si hi. Mm. 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 Bakit maano yun? Makasimangot. Please like and subscribe. Hi Hegs! Good morning! Good morning Hegs! Hi baby! Hello po! Benjamin. Benjamin, ay? Kakagising ko lang, hey, kakagising ko lang mula sa pagkat di naman ako. Thank you 49 people in the house. Iswawa. Maybe most love will come back. Yes, what can I do? What can I see? Hello everybody. Pila, isip. Ano kung nangyari? Ano siya pinapag pag-abot ta? Yay, balik kasi rin ako ada. Mga lagi ka, tapos kulibra pa ko nun. Tatampalan ko yun. Ano, Ano nagkaroon ako kang doon kagabi? Ano wala na ng mga topic. masira mo sa mga nire-record. Makaluwasong kunta. Ano ba si Chip Gaya, tanaw sa amo. Sino? Ano, tapos si Jerry. Una nung mayari ka. Ay, na si Dudong kagabi? Wala. Magayad to. Nag-chat? Ay, si Dudong. Nag-chat ako na may pa. Pag una ko yada si Dudong. Oo, kaya nagdayap to ni Jerry sa to. Sabi niya, karaway man ada. Sabi niya sa turo sa Jerry. Turo man yan, bilis puro ng tao. Kaya ba ako nabaga nung uno dos mga muna yung barkada? Maraming pagkade, aw kadto. Hindi naman ka pala. Namata pa lang. Papada ko kuyit. Aray ko, aray. Nagdimi na ikaw? Ha? Oh. Iba ako nagmata. Nakahitiyo na. Thank you for the likes. Hey, John! John B! Hello, Sir John B! Pretty little baby, yes. Pretty little baby. Thank you po, Sir Jamie. Say hi, Sir Jamie. Say hi. Hi, Sir John. Say hi, Sir John. Hi. Good girl. Maybe my love will come back someday. Heaven knows. Pretty family. Dito, muna pala. Si Toto King? Si Tito King? Ito ito? Ito? Mapabulod ka mo? Ikaw lang? Makbuno ko pang Sino yung lock mo? ang cellphone na power bank. Charge ko. Ay, ito-charge mo pa. Nakuha mo ito na, nasipti mo ito na sa'yo? Na, Na ano? Alfonso? wala. Ah? Clear na magyapon. Naubos pang gihapon. Alam mo mga bubi-bubo. Mga kalakasan nyo na. Kahit kung ano, nakukulo lang pa nga na. Sabi ko, bakal dito ako magkataon. Ako nulang pa. Tapos, Sabi ko magsabi pag ulang pa. sabi man ni Parada si Tino. Yun, parang makita. Lubot mo. Siya manapanisay ko siya. Nakuksay. Nakuha. Ang punso. Gumahan mo kung nga. Kaya daw kung ito. Ha? Pag gumahan mo ako. Saan? Baka lubot mo nakabayan. Ha? Pag... Mga bike yan mga kapatid. Ikaw ng barak mo. Mga 15.
Bayan ko yung pilitan ng manager ako. Sa bahay. 35. Hmm? 35. Talagang lahat ako. Nakatimpo na ako. Gusto niya mag-income pa na sa bulo. Income si Malik si Joey. Nandito lang sa ako. Ay, 2 card lang. 2 filters ang binayad ako. 2 card lang lang. Yun ay no? Sino ba ba? Sino ito? Sino ito? Sino da? Say hi, say hi. Sino Say ito? hi, say hi. Say hi, say hi. Hello po. Hi. Ayan o. Oh yeah. Hello baby. Sponsor Brown. Sure looking might. Happy holding that baby. Greetings, baby fever. Ayuan ko tingnan dito. Pagpabakas. Hmm? Ayuan ko pagpabakas. Ano ba sa viewer ni Vivian? Ano sa review ko? Sama review niya. Ito lang. Ito. Say hi baby, say hi. Baga mamundo na. Say hi. Flying kiss baby, flying kiss. Love. Finger heart, finger heart. Tara. Holy I'm sorry. Don't leave me. Bakit? Bakit ko nang nadidinig kay Rami? Gumugulo sa aking isip. Sapat na sa akin ang nalalaman ko. What a sweetheart! Yes po. O sige, flying kiss baby, flying kiss. Oh, flying kiss. One more. Finger heart, finger heart. Finger. Pakita mo. Finger heart. Finger heart. No, no, no. No, no, no. You want ano? You want ano? You like this? I want. Come. Come on, mama. Wow, wow, first time. Tatawa siya. Okay, kakakam to mama. Lula? Naglalaba lula? Lula, lula, lula!
Sapat na sa akin. Hi, Sir John! Say hi, Sir John! Say hi, Babang! Sir John, say hi! Kapit mo. Hi po! Thank you, Sir John. Good morning! Hi, yeah, boss. Hi. Kumatulta. Yeah, boss. MVP 2. What a sweetheart. Good morning. Hi, Jay. Vivaldino. Vivaldino. Ti amo, amor. Good morning sa lahat sa inyo dyan. Good morning, sis. Sis, Vivian Dangers. Good morning. Ada si mama mo, si Wawa. Wawa. Si hi, Wawa. Si hi, Wawa. Udang. Nan! Hi! Hi. Ay! Ano ba dyan? Ban. Si hi, Wawa. Si hi. Ay na! Hi, finger heart kay Wawa. Ito si Wawa, oh. Nanonood si Wawa. Oh. Gayon. Ano si Wawa? Hello, Bibi Ganda. Oh, Bibi Ganda daw. Sabi ni Wawa. Nanan sabihin? Thank you. Bye. Bye-bye. Need to work. Oh my God. Dami kong gagawin. Sapat na sa akin ang nanalangin ko. Musta ka naman, Aling Maliit? Nako, makulit na si Aling Maliit. Madaldalon. Madaldalon si Aling Maliit. Oh my God.
Ate, pag may nagtinda isda ha, gawin mo ako. Pag may namatay ka nagtinda isda. You look fine po. Yes, thank you, Sir John. I look happy. 14 years old. Look happy, 14 years old yesterday. Hi, Albi. Please like and subscribe. Thank you, Higgs. Oh my God.
Saan? Saan? Ay, sorry. Ay! Thank you po. I need to, because so busy. Thank you so much. Tamsakari, thank you, Sultan. Thank you po, Sultan. Thank you so much. Just watch your German. I need to end the live na. Thank you, Sir John. Thank you, Hegs. Thank you so much here. Thank you, Sis. Sir Jamie. Thank you, Sir John Bay. Thank you po. Brian, Sir Kevin. Jamie. Hi, Mike. Thank you, Sir Fred. What Sir Ben, thanks so much. Thank you so po. Need to end the live na. Thank you, guys. Love you all. Thank you. See you next live. Bye-bye.